Assalamu alaikum. Hare mi wuri kam fopla landi stay do jam ala taw hare do jam jama lagine ko fewndo do non andete hande kadi ko hombe faala yo lagine wonu leydi saria en anda non hande kadi ko do senindirten kadi gube e condi ko do andete ko homboni gorko ko homboni debbo ko do andete non hande kadi faala be leydi meden di moireji ko do andete kadi fayin ko hombe faala yo lagine wonu leydi saria ko hombe faala yo alaji seludalen ardo lagine parce que den andi sibe article lagine wona leydi saria leydi ko tawta gine be fofota e mayri iden andi non dum don wawi gasude o dum don wawi wadde o sayinde immiden dariti den munyiden tagado mo munyota ko o hebata buttu aduna tagado mo ala imanu hay abbere zarra erne makko walota ko ka hore leydi do awa ande non go jippiro go wonde e mudum do hewti nokkugo ko sendirten gube e condi en ara yewte do fi tobbe didi matati parce que mi falano ka yewtude fi dum mi falano ka kadi yewtugol fi on tigiri saka fere okugol mo valeur si onano dum do ni joni comme par hasard mi woni yewte dum do mi yewtatano fi mako abadan mais vi que on ari ka privé am wobbe ari jeju gollan wata mi tewto o ko feetudo on ari on yeti kala mais on anda konto source woni on anda konto be fokkiti on anda ko honto wadi ko honnu kadi wadi hani wowli ka hala kami woli don ko mi indi kon espèce de sousou mais mi retiri mo on d'abord parce que wobbe go ari ton e tipiji din confondidi nabido de la non taw hawtindir ko hawtindir take mi ngo mon no yide ala hidu do leydi lakine burla aw fewndo don non iden suti tobbe de won den pusude den suti kadi parti medon ka fewndi do parce que fi parti medo wadama disu be sikkudo joni hande kadi gasi walline fiila mo be naddande lan ningo dioji ko be naddande lan yewtereji inna hande kadi walline hala sayi no hida amude selula mike hida felliti hida andi kon selumiji mi gasi ya pas de problème wole kala ko wollo kono yewtay fi be fédéral be yawbe e be ministre be militant be yawbe hande aderi au GMD au CNRD kiwlori be non laamu gum pinka be respectali parole mabbe hande be respectali parole mabbe jango wona himbe nundube wona himbe fewbe wona himbe hewlotebe disa mamadi e clamma kon fop d'ailleurs goddo votanale be goyi o yi ko dole e dolugol jamaaw e hulbingol jamaaw e warugol jamaaw woni golle mabbe de e yewtay fi ko tawata welali lam ono on ari tun ka privé on yeti kala yomi selu o feetu do wata mi jabo mo wata mi okkumo e valeur on famari andi min comme personnalité publique comme militant de l'UFDG comme combat comme comité kanaido l'UFDG kaka UFDG min mi jeya ka CNRD mi jeya ka e dia parti ji politique hediti di wondi dabbude lam kaka UFDG mi jeya ko tom mi andi ko ijam UFDG kaka c'est-à-dire ijam selu kaka ijam ngawoni est ce que fami hay mo yi kadi no ande kadi donc min goddo woli talan goddo nangini talan ko wolete goddo ukkatalan goddo pusa talan e pone goddo nami kadi ukketedo ko ukketewo mi yeto ton do tobbe de duwa don famude go jippiro mi yeti ke ko do senedirten ko hombo ni gorko ko hombo faala yo leydi mendi wonu leydi saria tout récemment do en yi yawbe ben ka senirde ko non golle mabbe den avant que no be yawde ka senirde sibe ara sibe wonano si tay be wonano bawo ala giseludale be hande tanoke be wonata no himbe ko tawata himbe go yeno be faale be yetta be naba be gouvernement be cadre be hande wonno be ka yebde yeyi hande ka senirde kala ko be biton ko Allah e barki ala giseludale taw o yangani ke lagine o wadani lagine ko goddo wadanale lagine c'est-à-dire barki mabbe kin ko be senirde hayoni duwade mudum do ko ley di selludale mamadi woni duwade do parce que si sellu c'était nane mo 5 septembre jama on suti nane mo 5 septembre o wona tan hande mamadi hande mamadi are ko zéro jo wonno mais vi que yeru kun suti en ko alaji selludale apportani be don ko dum be wonde mudum ha hande do ino sikkude non lanni lawade parce que ko buyiwini wiwde bay men jodi ka bi adi o sélection mabbe 28 le 28 décembre hande kadi yo men walli hala be wadi investiture mabbe on yo men walli fi lamu yo selludale walli fi lamu parce que ni halaji fo meden nande mais mi wola ni on neddo mo munyaki neddo wadi do wude fi yingo on nabata jam fewndo ka fewndi den do
mi yetike on ko do andoto ko hombo fala ko hombo kadi on gido leydi ni hara na gido alaji seluda len to ko hombo on gido leydi ni ko hombo fala yo lagine on leydi nun ndi leydi ko tawta gine be fofo temere fédéral be pour iwi ka yebdg be yi ka CNRD wobe mabbe sakkitori mayugol mais vi ke be mayi seluda len amali poste de be ka page yi makko yeto torano mo kadi Allah yo Allah yirno mo yafo okka mo aljanna malgré hore ko be on ko wadde fof woɓɓe ko coordinateur ɓe wonno ɓe yeehi ɓe créé probléme ka IFDG si ɓe yeehi ka CNRD ɓe yeehi toon marsali hiɓe sikkude kadi ga marsali ɓe yeehi ɓe puus hippi ha o parti waɗama disu ɓe sikkude parti on ɓay waɗama disu ɗum ittayi fi parti on ko hakkille jama ko parti on waɗa disu parti on noon IFDG wona ndin kaydiri IFDG ko menen militant ɓe ɓen dariɓe ɓen dariti min dari kadi min si miɗen jogitori ko ƴakkirɗamen alaji seludalen ko maɓe laamu lagine donc hunde wata haɗude laamago alaji seludalen lagine si tawi Allah no yiɗi ɓe laamu yewte no hande kadi fi o layi fuujo momi ari momi inni ɗo espèce de chouchou ko tawata himɓe ɓuuri mi conti de plus de 10 personnes aranilan ka privé an mi noddi hay fédéral on Belgique mi yeetike ɓe mi expliquaniɓe ko honno fédéral on jaabilan ko ɓe wi fodeya enen en ala on candidat jo en tawtali ɓe ka référendum en tawtali ɓe ka sélection 28 décembre en tawtataɓe kadi o ko ɓe fokkintini ɗon en ala candidat enen jippiro meɗen gon ko jogitiɗen noon jogitoɗen noon par ce que enen yiɗen felliti ɓay ɗum na votanaɓe yiɗen andi kadi na votanaɓe kadi réalité woten haaji ko goɗɗo yata kala yawɗo ka yefdg yiwɗo ko yefdg yawɗo ko CNRD ko inde makko kanko tun o yara inde fédéral de goto o yara inde section goto o yara inde neɗɗo goto o yara haye hunde min noon komi waɗi kon komi wi'i kon oɗo espèce de salut ko ɗum jama on captiri addanilan ka privé ko ɗum o captiri o naɓi kam ka plateforme ji maɓɓe ka GMD e cibrugol lam min ɓe anda noon min ɓe wonɓe yaltude o inna wona ɗo candidat fiwonugol député ma maire mi ala haaju e ɓe mi commantata kala kadi identifie ɗo lan kadi sifa ɗum ɗo mi bloqué mo kadi ka comptam mi bloqué mo ka pasan o yiyata continue yani jamais de la vie on tigre si mo fala hara ko hombo tigi de mi ala koyengal to mi ala koyengal la ko koyengal gotal koyɗe am nende mi cikkide ɗen ka IFDG mi iwata ɗo ha mi maya mi iwata ɗo ha alaji selludal en ardo laggine mi iwata ɗo ha muyɗi Allah ɗen waɗa donc min mi hawja min o mon ɗo yiɗe ɗo wona mi feetuɗo kadi hakkil mbiɗa heewi hakkil min mi ala candidat jogo ɓawa alaji selludal en fo meɗe ɗen fotti ɗum min alaji selludal en kaka ƴiƴa woni quoi kaka ɓe sidadi ko ka ƴiƴan alaji selludal IFDG kaka ɓernde woni mi sokka juuɗe ko goɗɗo haalata lam wattana ila moƴƴa moƴƴa oɗo onon ko yi ɗon tun ko ɓay on arɗo o naɓani on captigi o ini mbeɗa yenni leñol sosoɓe fof yenna leñol so ko kanko mi yenni par ce que o her sali arugol wi golla mi yomi aru mi adira IFDG o CNRD o retiri hay message ji makko ɗin o retiri ko andete ko layi fuyagal maɓɓe ngal o retiri hay message maɓɓe ɗin mais min mi yetike on association ji ko laabe waɗata en foofi laabe mi haajaka e ɗum mi haajaka e ɗum par ce que ko ɓe laabe déjà won sortude koyɗe fulɓe fuuta ɓen fiyoɓe laamu janfanteɓe ɓuraɓe laabe ɓen yimɓe ko tawata min na longoɓe fof yimɓe bomɓe ɓe par ce que no woodi yimɓe moƴƴuɓe e nder yimɓe bomɓe no woodi yimɓe bomɓe e nder yimɓe moƴƴuɓe awano yimɓe ɓurɓe ɓen bonnude fi leydi men nde ndi yimɓe ɓurɓe ɓen janfantede leydi meɗen ni eɗa andi la plupart ata e woɓɓe en ko fulɓe ata e kadi ɓurɓe ɓen kadi ko jeeyaɓe laabe ka meɗen wonɓe dartade wonɓe wonde saabu yo alaji selludal en yo raɗe wonɓe wonde saabu yo alaji selludal en yo soke faalaɓe yo alaji selludal en iwu ka hoore leydi ɗo faalaɓe yo aliou ba yo fima ko deƴƴu mais ko woni kon gonga tabitay tun sakkitolay tun tabitugol mi wolanama mi filito so accali ko ko wonno wadde ɗo menen meɗen andi hoore nden koko ñoli mamadi koko ñoli fi mamadi ko gayno ɗum ɓay noon mi wolani on fi mamadi dumboya ko gayno ɗum testude on hoolake continue min noon ko mi mari komi halanta kum yo ɗum ɗo hattu kette moɗon yo ɗum ɗo hattu ket addannoɓe lan audio ji ɗo wilan noon minen dinguira meɗen créé ressortissant de mi anda honno ko honno ɓe créiri on union maɓɓe on plateforme maɓɓe ɓe dinguirayi wonɓe Conakry ka ko wonɓe honto honto ɓe yini lan ɓe adda Allah si tawi mi tawtayi ɓay tum mi yi yimɓe wonɓe ɓen nder ton wona min parti politique goto ko yimɓe wonɓe ɗaɓɓude ko susa ko yimɓe wonɓe ɗaɓɓire yimɓe toɓɓe ɓay min mbiɗe teddini hoore am
miɗe marana teddungal kadi hikki yeso min mi tawatake ɗi programme ji moɗon ɗo mi ƴalti ton fes wata goto azutan e ɗi piiji ɗon d'ailleurs mi change hay numéro kala kadi sikkuɗo kadi ngo jippiro ɗo min abandonage fewdo ko satti ɗo on tigui no trompude hoore moɗon wallahi billahi ngo jippiro mi yaha e maggo min foti a image ha min yaltoya fiw ko min faala ko min heɓa ma mi yaha mi lutta e maggo par ce que mi wula hay pus miɗe andi ko Allah waɗi wonki en ñande Allah e tikki a woki way mi ala haaju noon ko goɗɗo wolatalam min si goɗɗo hari ka hoore leydi ɗo o wowlaka haray na timmuɗo ɗum ɗo yo naatu ko hakkille moɗon ɗum ɗo yo naatu ka noppi moɗon yo hattu ket argol ka privé am min messenger addanalam ma identifié la story ji moɗon innayi mi tawtu senede yo hattu ket ko hatta mi wol haalaji goo noon par ce que mi lanni moko baɓe no civilan ala jen kadi no yeeti men kadi menen communicaɓe ɓe fof wata ɓe yennu sina ɗum ɓe wonda e yenno ɓe yiɗa yennugol iɗo gandi ɗum ɓe waɗi ɗum ɓe wowli ɓe woltike ko ɗum heɓirɗon san sina ɗum mi tutta ene on par ce que ko dakkali o wulata o hesata ko konno wadde onon ndemo jobere kadi wonɓe wiɗuɗo en foofi laaɓe ay on wulata siɗon miijitotono ko ɓurno e fandude on waɗatano en foofi laaɓe o wiye onon woton wowlu fi en fo laaɓe so wowli en foofi laaɓe hara tunninime men foppame wiye fimon onon tun onon dakkali faalaɓe ɓe profitude hoore jama o wiye hoorema onon tun mamadi ko respecta ɗon parole makko mamadi ɓaytun o jaɓali nantonirede mamadi mo sikkuɗon ko woni légal woni légitime mamadi ari huuɗi ɗon e yeeso jama fo mo jonni on fo espoir o nisanay ko warani ka hor leydi mamadi en sannimo mabo yalti salire mamadi en sikkuno ko wuɗi kon ko wi kon qu'il fera tout pour ne pas commettre les erreurs du passé ko wi kon qu'il fera tout pour ne pas commettre les erreurs du passé ko wi kon la justice sera sa boussole o respectale hay hunde ko wi kon o wonata candidat ni lui ni aucun membre du CNRD ni aucun membre du gouvernement ni aucun membre du CND ne sera candidat à quoi que ce soit ɓaytun o nanali ɗum noon ɓaytun o teddinali konngol makko mi jokkata neɗɗo feno ko ɓe wowli ko andi ko kamɓe change systéme ji ɗin fof ko kamɓe change ko kamɓe famini ko kamɓe jeylagine ko kamɓe famini ko kamɓe tun ardotolagine min noon o mon no yiide yeeso moɗon ɗo mi ala hawjude mi ala kadi amude kadi ngo jippiɗo on yeygoy komi onon ko wolande kadi yeeso kadi par ce que ko ɗo respecte tollan oɗo ando ton komi onon ko wolande kala fédéral jo mi wola ɗo devant tout le monde devant tous les militants et responsables de l'UFDG devant le président Dalen Diallo kala fédéral jo immiɗo yehi ka CNRD ko inde makko kanko tun o yehi kala militant jo ma responsable ka UFDG iwɗo ɗo yehi ton ko inde makko kanko tun goto o yehi o yaha inde goto ngo jippiru kadi wona obligatoire kadi wona innugol ko force dis ko ma jippira ko duwaɗa kon immanade hoore maɗa ko ya imman hoore maɗa wona ya ɓaaru ɗum e sellu wona ya ɓaaru e fédéral de goɗɗo wona ya ɓaaru e hajja wona ya ɓaaru e min na ya ɓaaru e hoore tijjani na ya ɓaaru e hoore ilo joguitan hoore maɗa si tawi a wata wadde ngo jippiro walli c'est pas problème y a pas problème dans ça wallin few a faami wona kadi innugol kadi fiiɗa wadde ngo jippiro ɗo kadi fawata min probléme ji gon to inna ko mami waɗa ɗum ɗo oblige non walli jippiro ngo few si tawi a wata kono fewndu ka fewdiɗen ɗo si tawi onon o immanaki tedduɗe moɗen non o immanaki hakkille moɗon on aray ɗon landa ɗon attestation parti ɗon faala agi politique fiyo on ande ko militant ɓe UFDG ñande heɓuɗon ɗum ɗon wo dampon parti on haalon ko haalɗon wo hande kadi leston ɓe waɗe kala ko faale ɗo mais hande kadi piiji ɓuy ƴettama feereji mum ka UFDG par ce que min andi hande kadi ko yimɓe bomɓe koyo gaɗa profite on e hoore parti on profite on e hoore président on profite on e hoore amen tireɗo ɗon min photo fi on heɓo kaydi yawon heɓon kaydi mundi yimɓe ɗon kadi dartagol me e yennugol me innon mi heɓatalamo aduna ɗum noon hatti ket wata fillo noon kadi on fop moɗon wonɓe lan andinde waɗirni wattitirni mi prévena on kadi o layi fuujo mo on ɗon yiide ka écran ɗo mi ala ha initude mugoy ɗon andi kombo moni halle fi muɗum yo hattanmo cote d'ailleurs mi bloqué mo par ce que min mi yiɗa bétise ko on to mi yiɗa min goɗɗo araɓatolam min kala neɗɗo hara ko galaɗi o mari mi jaɓata yadde on lawol kala kadi neɗɗo bonɗo kadi ɓattiɗolam mi jaɓatama yaade lawol par ce que min komi andi kon komi andi kon mi ala leader jogo sina alaji sewdalay ko Allah a okki alaji sewdalay lagine si tawino o ko sénégalais jo ma ivoirien ma goɗɗum gono hano jono wardi keno ko maɓɓe mais vu que koɓe victime e popularité maɓɓe on ka leydi meɗen
be sakorade be kende den fofi wata be la gene dum no wawata marsude pour éliminer Cellou Dalein Diallo définitivement dans la lutte politique. C'est impossible. Prenez ça et retenez ça dans votre tête. Son Sikilo, le putschiste Mamadi Doumbouya, qui a pris le pouvoir par les armes le 5 septembre, il a promis les Guinéens, il n'a pas respecté sa parole. Son Sikilo, Kodo Djokoton, Kodo une solution, Nabe Moko Babe, Wanabe Imamube, Immoto, Iutura par Mamadi Doumbouya, Sika, Kodo une solution la Guinée, alors que comme malheur la Guinée, on pourra Mamadi Doumbouya, ils ont trompé de Ore Modon. D'ailleurs, on vit, on famata, son haïson Adama, on tambinama, Kajude Modon, on yedda, ko woni kongonga, on yire gite Modon. Kono mi mari ko mi wata yette combat on sérieux enen be dariti mi torike ma Allah kala neddo bondo wondo hakkundeji meden miijido jiiba fere meden miijido yaltina secret ji meden holla di dawadi di dakkali di hesata mi torike Allah yo Allah yalti ma hakkundeji meden o ya o mon no ide do biddo makon kidnappa bay biddo makon kidnappama o geri rewete di fo o négocier parce que hay généraux be contacti la no yeti la inni menen men famondiri o men jonnitemo ɓiɗɗo makko parce que mi wowno ɗo ayno ɗo listri honto listri on abbelam mi waɗa ɗo pause mi holla on listri ni mi hiitali listri ni mais ko ɗo mi windunodi ɓe fop maɓɓe hiɓe ɗo ɓe wiwɓe lan noon kamɓe déjà ɓe négociidino e makko hande kadi mo ɗaɓɓude no arda o wuwa e guereteɗi fof sina ɗum an ko honno wawirta wonugol e parti politique ɗappana goɗɗo campagne hay militaire jono interdisana tappugol goɗɗo campagne ko ɗum ɓennata hay militaire si wona e candidat ko ma wiltateni on o wallina fiteni on few hande kadi o démissionna ka armée o wona noon hande kadi candidat mais eɗen suti ɗo hande Mamadi ɓay tun ko dole dowlugol jama mbiyen wadde eɗen suti contre leydi meɗen ni fewde oɗo ɓiɗɗo makko nde kidnappa mais gewno guereteɗi fofi yo ɓiɗɗo makko hetto min e Tidjani e ilo e oɗo Messi Aliou Balde le fédéral de Belgique ala ko men gerali ala ko men waɗali dénonciation ha ɓe akkiti ɓiɗɗo makko ɗo jaka ɓay ɓe akkiti ɓiɗɗo makko o lannino négociide fi tawtugol CNRD nini hande kadi himo susude piiji ɗin fof sina ɗo comment une espèce de sousou peut venir te dire non il faut adhérer CNRD c'est ça notre objectif faut qu'on adhère CNRD imbécile que tu me dis ici non viens c'est Mamadi qui est notre solution alors que Mamadi Doumbouya iɗon andi ko bon Mamadi mi ala wolde toɓɓe gon to saka fere mi wola ko mi duwaka wolde mais wattani la moƴƴa moƴƴa min ko mi wolani on kon rentoɗe yimɓe bomɓe gon ton ukkayɓe on ere ton jaɓ goto fewjano militant ɓe ton jaɓ goto naata ka hakkilleji moɗon fiɓe waɗi o parti dis wata on ulu ɗum wata on sikku ɗum wone ka wonɗo no wata on sikku hande kadi lanni lawade fus lawaki ka leydi meɗen allah jisoda yiɓe détermini hiɓe mari ɗen toole hiɓe hoola kadi hiɓe gollidede kadi à l'international ala kadi laamu ngu mo ɓatti ha yewti ala Cellou Dalein si ɓe akkintini on ɗo ko tammuɗon fi ko yaaguɗon hara fi mon gayni hara on gaynali yo Allah newnan e leydi meɗen ndin ndi wona leydi sariya yo Allah newnan en Alaji Cellou Dalein ardola guine yo Allah newnan en yimɓe nangaɓe ɓen e hoore tooñe ɓe akkite dow jam moƴƴere yo Allah newna en ko faale ɗen ko waɗa ka leydi meɗen mi torike ma Allah yo Allah newnu président Cellou Dalein ardo ka meɗen par ce que si ɓe ardike ka meɗen lagine wona e leydi ko tawata fofota e mayre leydi nunɗuɗi ɓe waɗa e sariyaji ɗi no duwira noon haray à très bientôt Fodé Image Diallo.